Matthew 28. Jalo, Jalo, eh, Jalo, Wesulu,
Quickly, sitawuthandaza sikhululeke. Matthew 28, verse number 1 to verse number 10. Nakukuvuka na kukuvuka komzimba ekufe nabobomi nabobomi kokukhona
kune-chaos, kune-disorder. Lefuna ukuthi yendeke la. Nangabe kunezinto lesetaniswa sigodlo sebumnyama. Hallelujah. Ngamisa i-order ngempilo yakho. Namhla we are turning things around. Glory to God. Emandla lekwevako. Emandla lumvuko namhla ekuseni. Hallelujah. Hayi nje mandla mahala nje. Wathi mandla lakanyakathi semathwala. Avala lithuna libamba. Wathi walona kaphumi la. Wathi lawo. Jesus. Jesus. Hallelujah. Yabo. Jesus. Yabo. 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 Yabo.
Oh Jesu siyabonga. Matthew 28 verse number 1 to verse number 10. Sesiyahamba bazalwane. Matthew. Chapter number 28 verse number 1 to 10. Emva kwelisabatha ekuseni ngelivivi ngelisonto, Maria Magdalene nalomunye Maria baya kuyawubona lithuna. Kwaba khona kutamatama kwemhlaba lokukhulu, ingilozi yenkosi yehla ezulwini yaligicita lelitshe, yaseyihlala itikwalo. Le ngilozi yayinjengembane, timpahla tayo tatimhlophe njengesithwathwa. Kepha abalinzi befikela kwesaba, bachachatela baze baba njengalabafile. Ingelozi yathi kulabafati, ningesabi, ngiyathi ukuthi nifuna Jesu labebethelwe esiphambanweni. Akekho lapha, uvukile njengoba abeshido. Wotani newubona indzawo lapho abelele khona. Hambani masinyane niyotshela abafunzi bakhe nithi, sowuvukile kulabafile. Nyalo nje sewusembili kunani uya eGalile. Nitawumbona khona. Nibakhumbula lokhu lanitshela kona. Base basheshe bayesuka ithuneni ngobe babesaba, kanti futhi babejabule kakhulu. Bagijima bayawutshela abafunzi bakhe. Jesu wafika kubo wathi, kuthula kube kini. Beta kuye bambamba tinyawo base bakhuleka kuye. Jesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikele bomnakethu ukuthi abahambe baye eGalile bayawungibona khona. Amen. Ngiyacela abazalwane sengendlela nangilotile nje, otherwise umthetho wakhona ngangisachubeka. Mina kwami nje bekufuna ukuthi akuvuka. Manje lengicela manje sikubambe kule ngcingwana lemfishane. Ulamagama langa kuko konke lesendlule kuko. Unengcingwana yekuvuka. Ngiyabona ukuthi wabethelwa. Ngiyabona ukuthi iyagobhoda ingadi. Ngiyabona ukuthi wangcwatshwa, ngiyabona ukuthi wehle wayemajukujukwini emhlaba. But nebe kufise ukuthi manje sikhulume ngako lengeke ngisakhuluma ngako indzaba yamandla eluvuko lwakhe. Usathana kafuni lendzaba lena siyicoce kahle sibe nengcingwana because ingoti lendzaba lena nawubambe yona kahle. Emandla ekuvuka kwakhe. Lo khuluma nambi kwakho ukukhuluma nje indvodza elisuwathi phaka. Indvodza le understanda imisimeto yemisimeto yekufa letimbandzakanya nekuqhubeka nempilo noma kufa sekufikile. Atawathi emaswati akithi kafisha sesiyathandaza. Ngokuthi lo lana nje nonke lana inhlokothe ukuthi yabonakala labake bathwala imithwalo nalabangazange sebayithwala imithwalo nakuye emathuneni. Ubona lona lothwese lo mthwalo nangabe sewushonile, lona longabe kakhulu nangabe inhloko yalekhaya mbabe walelikhaya. Uvame kwethweswa sihlanzi number 1, abese wethweswa sikamelo number 2, abese unikwa indzuku teyise lona lotawuthwala lo mthwalo kanje nawo kuyele emathuneni. Sineke makholwa sivame ukuthi sebaqalela into yabo laba abangakholwa, labangayi-understand ukuthi yendani kanti le nto yabo inemsimeto thile lekufanele ukuthi ubese wena sewuyakhumbula kancane ukuthi uyathi nasekweneka nje ngakukuvuka kunemandla kunetinto lesikhumbulako nakwendeka tona. Lo wethweswa umthwalo akahambi emva kwelibhokisi kodwa uhamba ahambe embi kwelibhokisi la kunesidumbu khona, ahambe embi kweyise nakamlandzela uyise noma sebhokisini nafile bamembalda bakadubusi bamgqobisa lokwana lokwa, but lona uhamba phambili lekuhamba nalo mthwalo. Uhamba nje thwele umthwalo. So ngakhumbula nawe phela. Angizokho uthwala ngisaze ngothwala. Kodwa ngababona. Nasathwele lo mthwalo kuhamba yena phambili. Nakahamba la phambili.
wendlulela sidumbu lesifile lesingeke sivuke la mthwaleni wakhe kunalelihlanzi kunalesikamelo kunalethi impahla tiboshwe ngelishidi nato dathi nasafakiwe lapha emgodini sekwendiwe konke bese lethi impahla tiyalungutiswa sekujikwa nato hayibo lona phela ufile timpahla tisalingane ethuneni indzaba yemaswati ayathi ukuthi noma kungaba nemgodzi welithuna kodwa indzaba iphelele ethuneni wena befuna siyandathande kahle lendzaba yokuvuka kwaJesu thina nawe ubabona nasathi lungithisile lapha athi simelane emnguni nako sijika nesithundi sakhe sebabuyela sebatawujika nato babuyele emuva ungacabanga ukuthi emaswati ayadlala kodwa emaswati understand emandla ekokuthi umuntu akafi kuyophela kwendzaba but kunetinto letawulandzela bese bajika nalesithundi bese bajika babuyele emuva bese bahamba sebakhuluma nasekwewela umfula bese bashanga emlahle abantu bathi sesiyewela abantu sesibuyela nawe ekhaya bahamba naye babuyele emuva bahamba nesithundi sakhe kunento lengiyinaka kwabazalwane ngithi sengiyathandaza sengendlela wena nje ukuthi utohamba uthi ngilifundzile livesi ngalesikhathi sebajika le ndoda labayethwele nakiwe ethuneni bahamba nendoda lebeyodlalela ekhaya bahambe nale ndoda lebeyibonakala ndzawo yinye iyodwa bathi nabafika lemathuneni lokwemadimoni labayokela kokuthi kubuye nganesithundi sale ndoda kuthi noma engabe sekuyiwe sekulakhaya because kunetinto lefuna sibambe siqondzisise uthi nasewulakhaya kuthiwe noma engabe sewukamanzini bathi bani emadloda kina tabwelusa usejosi nabana tamelusa sembabane indzaba yelivuko ngifuna nje sibuye lapho emadimoni anaso le strategy naJesu naye wangena ethuneni wathi nakangena nakavuka nje Jesu abeka ngamana avuka bathi kwakunetinto lebekathi khuluma because kwakungivele kuyena modli wethu bathi ke yena beka bandzawo yinye bathi satawuthethela amandla athethela amandla kamoya ongcwele noma baseJerusalema waba kuphi nakuphi bathi Jesu kuvuka kwakhe kwakhuluma ukuthi indzaba kakaphelele ethuneni kusenetinto letawukwendeka letawubonakala emandla akhe aqhubeka basemsebenzini yiko ke thina babonile sizinako kuvuka ngalesikhathi kumsipha abethi nakavuka yena uvuka Jesu kubekwe amasotsha agathe lithu wathi ke tibekwe tinto tikhathe yakho kubekwe tize tibekwe emnyango nawufunza kahle leBhayibheli kuthiwa nangesikhathi Jesu avalelwa lathuneni kwabekwa inguzanguza elitshe lelikhulu bathi sebalibekile bathi it is not enough because kunebantu labangenetiseki noma sebabuthakathe lapha babuthakatha lapha bathi it is not enough balandzelo kwanalokwa bathi bate ukedzisela kana ba-understand Jesus kuthiwa sebalibekile lelitshe base bayacela bathi lelitshe aliphathwe laphathwa ngesili lesili kukwasatha bavala kokuthi kungendeki leliphutha kokuthi Jesu anyakade aphume lapha bathi sebavalile bangathi ukuthi bavalele longavalelwa njenganabalwana longaliwa naye basengodini ethuke yakho impilo abelele Jesu abeke kwakhe ephila beke phasi wathi nabambekile bamgathile lapho babekele litshe lamnyango kwasekube kwathi ngathi squat legathele lithuna uthi kungaphumi umuntu la bathi nababeke lapho nemadimoni athumele ama-agents awo athe ugatha kunento lengimangalisakho kunemtimba legathwako igadwa uthi kungaphumi umphefumulo bathi lo mtimba lona kwagathwa kwathiwa kungabuyi umphefumulo lebe bagathe ngaphandle bemfotha lebe katrainiwe squad sigathele lithuba nalengekhathi usathane nemadimoni akhe wathi agqathwe umtimba unganyakadi kubede impilo netawungena kanti ngalelilanga tawudzabuka ngelisonto ekuseni Jesu Kristu waseNazaretha yena omdala weyinsuku lo wabeka kwakhe ephila phasi wase uyaqhamuka phethe kwakhe ephila
watokufaka emtimbeni logatsiwe ngothi nesibophunyuka bemphethe amnenzaba noma esegadwe kangakanani seqishwe kangakanani but nangabe sekufike kuvuka kuvuka komzimba uvuka kufeni ukuthi angimemedele sawuthandaza sewuhamba sekhaya la khona bathi bangwabe khona bathi kufile phelile ngawe sewumemedele emandlela uvuko luvuko lolungavishwa ilutho luvuko lolunganqathelwa ilutho luvuko longeke kwamelana nalutho nalo ngalesikhathi emathimoni agathile nawamangaliswa ubone amandla Jesus. Hallelujah. Na kukuvuka komzimba emuve nabubo na ubomi obunguna nakavuka yena wavuka kwanyakata umhlaba atanyakata thekelo temhlaba ngoba inkosi yamakhosi seyivukile hayi yathina ivuka yona isilebe ibekwa emnyango yambesonjwala yakala nayo yanyakata yathabuka yathina ithabuka laqala ntwana nalo laguhlutela lakhweshela enkeleni kuthiwe emasotsha lebekakhathile ashayo alivala saba abona inkazimulo yelizulu kwasekwehla ingelosi yelizulu yade uvuka ntwana yathina ivuka ntwana Jesus. yase yaphuma inkosi yamakhosi yathina iphuma inkosi yamakhosi Nabo ami obunguna Father Thotha yavukana njengothotha yathi wenekane namhlaka izwele utawubutana emathimoni nebathakathe bathi wenekane kalasibani kanti nqa ukuvuka oh God Almighty Yabo! uthethelethele kafisha na ukuvuka Awu! abukane mathotha aseleyo seyibutana njengothotha yathi senanjani mathotha lona nebesimkhathe kulelithuna sewukhile inihlolo sewuvukile waphuma kulelithuna sibonile Hey! Anna! They went back to report. Bayotshela ebasadusi nebafarisi bathi sewukhilekethe igethuleni kunemandlane ngwevako latawujikisa imibiko lebeyibhekiswe kuwo iyomemeta kulabale bebayiphosile bathi nontombazane sewujabulile Jesus! lasandleni lakhona savala Jesus! seyifohlile le ntombazane Jesus! batawumangana Egama likaJesu. I am close. Kuthiwa nakavuka akazange abanaka labawini bakhuluma ngemaripoti akazange alinaka litshe uthi litshe libengakuphi but majestically yase ihamba inkosi yemakhosi kuthiwa lenkosi yemakhosi yase yabonakala kophethu hayi nayibonakala kophethu empeleni nakahamba ekophethu tukhalishoti nakabonakala yena angibathi noma eyaqala lapho le ngoma lethi nako ukuvuka
kumsipha ngeyathi angake ngayenda ivisit bathi bambona ngamehlo enyama Jesus. bathi nabathi babona yena kuthiwa lebe basemathumbeni lebe bavuswe ngesikhathi abethelwa anikela phila kwakhe babonakala abanyakatha bahambe kitelathi emadolobha lalela tiko takho lebetiphelwe phasi ngaphala nakweleka khona kuyakhuphuka kuyaphala Jesus. emangcwabeni Go Jesu. emangcwabeni Go Jesu. bakhanza kwaku sonokuhlete emathonsi Go. kwakuleyo ndoda itatabuka khona lamathunela yathi iphumile libona abakholwayo sowuvukile ibandla kaDavide selivukile ihlumela likaJesu bathi sesiyaphakama sesiphume emigodini yemathunga baphakama njengabofakazi lalela kusenethi into letawufakazi kokuthi lemphala wena ungobile lokunye kwakhona kusengakabonakali manje bathi kuyanyakade ndisekelweni kuyenyakade Ngegama likaJesu. kuthiwa imadoda Jesus. asanyathele edolobheni eJerusalema kunemihlolo letawuphileyo kunetibanga letawubendela Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Jesus. Woo. kuthiwa nabababona eJerusalema bahamba leso sikhathi iJesu lasiphila bebasolo bababona bebale basatawuva buhlungu labatawuthi wena ngeke ube lutho empilweni basatawuobserva basatawuba ma-observers baphindze babe ma-testators ngokuthi iminyango lebe babhalele kuyo hayi usimakadze soyivulile uthi Davide nakabhala uthi simakadze udeka itafula abese udeka phambi kwabo tithatama kanti inkosi utenda tihlale tibe khona kunetitha takho losomangelo ukuthi tihletileni tingahambi kulo mhlaba nxa kuvuka komzimba ekufeni kumele ufakaze lokutawuphatheka lokutawubonakala Thank you, Jesus. nolowavuka wabonakala kubophetha closets yakho wabonakala kubophetha kuthiwa kubophetha wahamba nabo bathi bese kuthiwa kithi he abides in us. Wavuka wabonakala wavuka wangabonakali kithi wahlala kithi lethothi na ubona mina ubona kuvuka ibona uthi uyangwaba uyangivalela umhlaba uyazamaza because lo ngaphakathi kwami ulo wancoba lithuna ngeke angcwabeke ngeke avalele nabathi bayangdiba bathi lona kayithawa ngeke abe lutho umhlaba uyazamazama because ngaphakathi kwami Zabonga Jesu. unenkosi Zabonga Jesu. unenkosi enemandla Jesus. unenkosi eneligunya lonke Jesus. nawuthi ungwaba mine ungwaba umuntu lowo sengingenwe angenwa kulo wavuka ethuneni sengingenwe angenwa kulo wanqoba lithuna sengingenwe angenwa kulo lethuna bayekele bayiphele imikhothi asikhoneki ukhona ungaphakathi ukhona ungaphakathi bayekele bayiphele
Ngaphakathi kunalo namandla. Uyathi Rosina. Uyabona Rosina. Le mathuneni labe bathi baphala wena khona. Lo mhlaba uyatamata. Sinyakathisa lo ngaphakathi. Lo avuke thuneni. Wanyakatha isikelo temhlaba. Wathamke masile mathuna. Wasavuleka idwala. Asivuleke. Lento ngithawo labafana. Jesus. Asivuleke. Egama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uyawukhala masikhuthayo. Bayawukhala ezikhulu. Bayawukhala makhaya. Nino. Kukhona amandla. Nino. Na kukuvuka komzimba uve nabo bami ubomi obufuna Asiwe wethu wena. Wathi wena unalona amandla. Lo wanqoba lithuba. Yathi Rosina namnedi kona tinyakatako le. Rosina namnedi kona tinyakatako emsebenzini. Bakhethekile bamangele wena. Phakathi kwabo. Sesifanele nje sesithandaza. Kunalomnye umthakathi. Wathi ebulaleni indvodza kanye yakholwa. Wathi nakayithebula le ndvodza lekholwayo. Wathi nabayibeka le emthebulweni wakhona. Wabathi umthakathi uyivimba ngala indvodza. Wangathi uthi nakho kuvuka. kukuvuka komzimba uveli Nabo bami na ubomi obufuna Hayi. Wabathi umthakathi wayibamba indvodza. Wakhathala siyo bangene edvodzeni. Akubambeke bathakathi. Uthi umthakathi wayivusa indvodza. Wasale wamane wayithubalulwini. Bathi bahlede mabalele ekhaya. Babona indvodza iqhamuka. Wathi nayiqhamuka indvodza wathi siphoko. Nabantu wathi siphoko. Bathi nabayibamba indvodza bayanayo ethendeni. Ngabe mlethi inkonzo khona. Kwatholakala indvodza. Ivukile. Inemandla letho. Ufuna sewuthandaza. Kusene bathakathi lefuna babuye batokhothama batoxolisa lapho. egama likaJesu. Jesus. Kusene dimo letokhothama. Ifike tithi sehlulekile kuba. Senabo dokotela lefuna bathi na uqhamuke emnyango. Bafike babuta umuntu abathi ngabe nguwe yini. Ngale kokuthi nyalo lamandla eluvuko sinyakathisa wona. Lele khathi namlokhulu lomthimba. Sibebethele manje eluvuko. Yabo. Nangabe
Ngegama likaJesu. kwathiwa ngeke ube lutho Jesus. simemethele amandla Ngegama likaJesu. Ena. Ngiyathanda kune-catastrophe nafuna ubuyele kudokotela futhi asongi-check-e kwesibili Ngegama likaJesu. emandla elivuko langaphansi angifuni ukuthi ngalibalekela ngicela uku-check-e kwesibili Jesu. kunendoda labayidiagonisa bathi ne-brain tumor yasuka yakumfundisi within an hour yabe ibuya kudokotela ithi dokotela sengibuyile odokotela kwenenjani wathi ngicela ungitest sekhona la ngibuya khona watibeka tipopolo brain tumor dokotela layibonile nemaphepha lamasha less than an hour wathi dokotela what has happened there is a question ngifuna bayibuke wena wathi what has happened sesiyathandaza Tela lama ubomi obufuna Baba Nakukuvuka. kukuvuka komzimba ufe na ubomi obufuna Baba ngifuna selikhumisa kanye kanye tawubuya ntombi ngicebile sibe simela ngempilo uthi lamandla elivuka lona lowavuka wehlula lithuba lona lowavuka wehlula emadimoni nabodathi kulesimo lenguso lesula ngaphakathi kwakho funa sewuhlabelela lomhlabeleli bathi sicebile ngosini yasibeka tandla funa sewugasula lokulokula ngekhaya